Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ke kubor mentah ke step. Ya ke International Labour Day la rakhe ha Meghalaya rengkat bat ke pertai barokawai nen ke sngi. Ka jingye khai khapot apreng ke India bat ke China ke la plebiang ha Nathula ha Sikkim nen ke sngi. Bat ke jingye lap election ke lanang ya chaprang na ke benta ke wat basau jong ke election ke Lok Sabha. Ka kubor ke babnya. Ya ke International Labour Day ne ke May Day ke badi ke sngi jugi nong trei la rakhe ha Meghalaya nen ke sngi rengkat bat ke pertai barokawai. Ban rakhe ke ni ke sngi ke sang Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Associations nen ke sngi ke lakentio ya ke lama ha ke CTO parking lot ha ke bagi dikhot ke ni ke sang kle kren ya kimat bakta ya ki. Ya ke ni ke sngi la rakhe ban buram ya ke jingno senyang jong ki nong trei. Kamat pedeng jong kejing rakyat mentah ke senam kelong Uniting Workers for Social and Economic Advancement lani ke bapenia teli ginong train ke bentah kejing ya caprang ke imlang salang bat ke yok kot. La ban kedau hang ne baya ke media ke benengkong ha India la rakyat ha ke senam syajar kendai spa arpulai ha Chennai. Ka jingya khayi ha pedeng ke India bat ke China ke bakat sau ke la plebiang ha Nathula ha ke jela Sikkim nen ke sngi. Kihe sorkar bat kinong khayi na baro arri kledon lang ha kajing play ke nega yo ba shisin shisnam letho ki khubor na katanat information bat public relations ha Sikkim. Ya ke nega yo ba shisin shisnam ha kajaka khapot laju penlong sausin ha kshita yo ha kin reu benai ha pedeng kshitarik ujemang bat kalai po tarik unai weng man la kasnam. La play biang ya ke nega jing ya khayi ha kasnam arajar reu hadian bala pensange eka sau pu sau snam. Ka Joint Action Committee of Maulai nen kesngi keladawa badeban pensitom yagi bapen yap yung nong trei jong ke Home Guards bat Civil Defence udes marlen lengdo lengkhoi ha ke distrik Ribhoi. Kidkhot ke Joint Action Committee of Maulai belelam do secretary uba S lengdo nong lat kile kendo ya menteri korbari ke jelau James PK Sangma bat kil IT ke dorka sau bakentu ban kemno mardor ki balek kam sneu bat ban pensitom yaki. La ban pen mau hang ni bah kamiat ap sau terik umnaya yong udes marlen lingdo lengkoi ubasa amaulai moro ubatrei ngan ong biang ubatrei ha ke Home Guards bat Civil Defence ulasha penyap ha ke kut jong ke FCI warehouse ha shipho mer ha ke distrik Ribhoi ha ki nong nya atrok jong ke Saika company na ke jela Assam. Kila kentui ki pulet bagi dai ban toket ya kani ke jingle abam sunyo jong ki badai pet ha kani ke dipo hari boy namar bakem chimla pentep syaki bor jong ki pulet. Da ka jing temu ban kentiu ya ka jing penmi ya ka dok senyang ban pendap ya ka jing don kam ki babam dok senyang ha ka jela ka sorkar Meghalaya ha pok ketenat Animal Husbandry and Veterinary kala play ka jakari senyang belatip kum ka Nucleus Pig Farm ha ka Regional Pig Breeding Farm ha kerdem kulai ha ka distrik Ribhoi. Habakran ha kajing elang u Deputy Chief Minister ke jela uba Preston Tensong ulero ekalat balashim na ketenat Animal Husbandry and Veterinary ban kentiu ya kajing penmi ya ka dok senyang. Ha kabedai ba kajing kentiu ya kayo kokot kinong rep uba Preston Tensong ulong ba ke sorkar jela ha kisnam balalet kala pentrai kam ya ke Milk Mission bat ke Jackfruit Mission bat menta saya ke Piggery Mission. La pelet jingmut ban penslur ya kinong risniang ban pendon kam daki boit jong kene ke jok ke bamenta. Kani ko kubor kawan Shapi na ko All India Radio Shillong. Ka jingelap election kelanang ya caprang na kebenta kilai teli ki wat badangsa jong ke election syaka Lok Sabha ha keba ki nong yalam jong ki sengsan pertai beper kila pelong jingelang patba ban kering ya ki dong tap vote. Nong yalam balarang ba ke BJP ubade menteri rang ba aduk keriu Narendra Modi ulalet yalap election ha ke distrik Ambedkar Nagar ha Ayodhya Division ha ke jela Uttar Pradesh henen kesngi. Menteri rang ba aduk uperlong jingelang patba ru ha Kaushambi ha Uttar Pradesh, ha Hoshangabad ha Madhya Pradesh, bat ha Jaipur ha Rajasthan. Presiden keseng Kongres Rahul Gandhi ru yalap election ha Barabanki ha Uttar Pradesh, bat ha Hoshangabad ha Madhya Pradesh. Kawat basan jong ke election syaka Lok Sabha kan long ha ka handreu tarik mentau ubnai, kawat bahan riau kan long ha ka khat ar tarik, bat kawat bahan nyo bat ka bakat do kan long ha ka khat kendai tarik mentau ubnai. Ka jingnyo iki vote na kebenta baro kiwat kan long ha ka arpulai tarik menta ubnai.
Chief Electoral Officer ka Meghalaya uba FR Kharkongor balasanran lang do Joint Chief Electoral Officer uba KL Nongbri kilalet jingo ya kanong ston ha District West Khasi Hills Senin Kasngi ban kmi egjing pen kre ba gijing pen bet na kabanta ka jinyo vote ha kabedai bat ke election shaka Lok Sabha. Hagani kejinglet jong u Chief Electoral Officer rengkat bat kikenhun jong kilalet ban jingo ya ki strong room balabo iki core electronic voting machine bat ki VVPAT. Ha ka balabo iki ha pedeng kejing pahara ka ba perkheng bha bat ulalet ruban jingo ya ki hall ban nyo vote ha mai rang bat Nongston Assembly segment ha shwa ban kendo ya ki he jong ka district ha ka conference hall jong ka DC office ha Nongston. Chief Electoral Officer Ulakran ru halor kijing patha bathamai balawan nak election commission kari bat ki an bade ban pentrekam ha ka badai bat ka jingnyo ki vote ha ka arpulai terik menta ubnai ulakan tu ye ki bor penyat district bat ki pulet ban shim ya kilat baro khnang ba ka jingnyo vote kan long ka bayat bet ya renti. Executive Engineer Shillong West ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ulapantip henin kesngi. Bahkan don ke jingpun lip boarding haka lai terik, henreu terik, pra terik, shipau terik, bat kat lai terik mentau benai, nadu ke por shipau bejemen step adu san bejejen miet, na polo feeder. Bat kijaka ban syakta ki kentup ya kalau Mali, Forest Colony, BSNL Exchange maupun Polo Hills, Golf Links, MPRO, Dog Squad Area bat pentor. Ka eryang fani kala banyat lengba ka rod duriau ha Odisha hajan sata pada ha ka distrik Puri lasai kan opai sngi ha ka ba ka jing be state jongka kan kot chispa anyusan ha do chispa prapusan kilometer per hour ka balaban poi shado ars pasan kilometer per hour. Katanat meteorology ha Bhubaneswar kalong ba kanik eryong kala banwara jing jular ha kumba khandai teli ki distrik ka Odisha. Kanik eryong kala aru banyat lengba ka distrik Khordha Katak Jajpur, Bhadrak, Bat, Balasore, Hashwa Bagandrong, Shah West Bengal. Ha kawai pat kaliang Chief Secretary Gejelau Aditya Prasad Padhi ula betha iki bor penyat distrik banlong ki belakre bat banchim lupa yakilat jingyada. Halor ke jingkar pat na Sorkar Manipur ya kekenhuan ki khat arngot ki nongam katrat sipai Duriau bat arngot ki hydrographer. La penpoi na Visakhapatnam Sha Impal da kelingsun jong Indian Air Force. Kani kekenhuan kisipai Duriau kalawan ra aru iki tiar ngam katkum kani kejuk menta ban lap iki met balangam jelop syapo ko kabala sedang nado henin kesngi. Kani kekenhuan kisipai Duriau kalawan banyarap rengkat bat kekenhuan jong National Disaster Response Force banwat ya laingut ki briau balaja hadian balayo kubor bakal liang bagi syong kala baji habala ke aryong hagaden Mapithel haga distrik Kamjong haga jela Manipur menhaga arpu praterik ubnaya yong. Ki pulit ke Sri Lanka nen kesngi ke la pelat patba ya ki kerteng bat ki dur jong ki kendai ngot ki bala kendo ela ke jingim ki bala lit pen betai bom haga sngi Easter kata haga arpu praterik ubnaya yong. La ban kedo hang ni bahaga ni kejingja arspa san pulai ngot ki breu ki layap bat sau pu arngot ki lamensau haga ni kejingja ki le no ki lalit thombor bat layalam yaki unong yalam jongki Zohran Kasim bat katto ko kubor kalakut akan ni step bat haswang ngin pen kut ko kubor ngin pen kan mau biang yakimat bakong san ya ke International Labour Day la rakhe ha Meghalaya rengkat bat ke pertai berkawai henin kesngi. Kajing kai kapot apeng ke India bat ke China kala play biang ha Nathula ha Sikkim henin kesngi. Bat kajing lap election kelanang ya chaprang sana kebenta ki lai teli ki wat badangsa jong ki election syakal Lok Sabha. Bat katto ngila poi ke bukut jong ko kubor ha kapor prabajing ne so baga Delhi station na kebenta ka kubor ha kaktin Hindi ka banbot ka kubor ha kaktin Pareng ha kapor prakat san minute. Ngi penkan mau ya piki nong sngap bah kapor fresh tank na kanik station pinyo ay kubor na katan stay lam mingi hagak tien pareng. Sngoba ban ap menta yaki kubor ki banwan na Delhi.